Kuludu galatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina ufeze ngituthu ngakho malubathi ilasibona magumede mhlawumbe emakuthi usemusha like hanzo phinde ngicela usubscribe ungagodla ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu esekusabalela isithombe selapha nasomculo maskandi unjoko wakambamba udume kakhulu ngele hoboshe lapha endimeni nomculo kaMaskandi kulesithombe bonakala unjoko impela engathi nomunye wabelungu lapha kangazi ukuthi yikuphi okwenzakalayo lesithombe kodwa unjoko engathi impela ugoniwe bese kwesinye isithombe lapha nebonakala ngathi insizwa iyaquma mhlambe ngalokuthi ngichaza kakhulu bafethu abacula abaningi phela sebathe ukuphawula ngalesithombe enkundleni zokuxhumana kodwa nenye insizwa lapha aziwa kakhulu usaliwe ayibhala ukuthi nje ivele yaposta lezi zithombe zombili yasibhala ukuthi ayibandla lapha kwase kubuye futhi enye uSimomozo ubhekene nensizwa wathi mina ke angazi enkandla konake lephi kuphi yini yibo yini labo insizwa basenkandla lobo hayi vele bebukise ngamabhinqa sezakhele igama elingaka emhlabeni akeke wasebhala ukuthi ke ekanina kaMpumpu lapha nobhala kanjalo insizwa uSimomozo lapha ipost lapha isithombe sikaNgizo umfo kaMchunu ekade haga omunye wentsiza kanjalo futhi nalinsizwa unjoko ebonakala ngathi khona la ithintwa khona yasivele iyaquma insizwa ngazi ke mina ukuthi ke kwenzakala kodwa mhlawumbe wena ngomunye mhlawumbe uyazibonela lesithombe ukuthi mhlawumbe ikuphi okwenzakala kulesithombe ake sivele sihlala ba comment section kungixoxela ukuthi wena mhlawumbe luthino lwakho ngalolu daba mina ke ganza kwethu yelasibone sengiphuma kanjena kodwa ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo ku video elandelayo kwakho nje ukusubscribe bese niya like na comment nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.